گدارین دلال مزگینیا خودی ما و آشکرت که خودی اصا دنیا حس کرد که حتی که خواهی تای تنه یعنی نورا خوابون آزاکرنا وان دا که کی وی باور بکه اندا نبه لجیناوی حتی حتی هبه بله سرحات عیسی مسیح یعنی دیروک اجدبوی ناوی جیین مرن و زندبو ناوی به کتاب مزگینی یعنی به انجیل آشکره بویه دیروک عیسی مسیح به دست چهار مزگیندار باشقه حاکه نویساره اونها و دیروکه آوا گوتی نویسارین هر چهار مزگینداران از همو به هفرا به سر دوره لگور وقت و دمین هنگی و را بخونم گدارن دلال چوا ایدی هم پی حسیان که از بناوه ج نویسارن چهار مزگینداران بخونم لی اف چهار نویسار ما تاوی هف کریه که سر دوره ام بخونن لگورا دم وقت هنگه که دیروکا عیسی مسیح سری دا چابوی حتی خلاصه اصاجی از وار را بیجم که مثلا نوا چند نویساران دا یعنی لجم چهار نویسکاران مثلا جم سسیان هیا که مثلا متلوک که گوتنه آلی عیسی مسیح دا او هیا سه دهران ما اف حرس تاوی هف کریه که همو سرحاتی هف را هی زلال هی کفش به دیتنه او تو خبر یان فکر اندان نبیه اساج مسئله جه خاچبون زندبونا ایسا محلدای جه چار مزگینیان نویسار مزگینداران جه هر چار دران به خبر وان به همو فکر وان یعنی لگورا وقت و دم هر چار محلدای تاوی هف کریه و تو فکر سرحاتی یعنی جی خبر اندان نبیه demek چاق هم هر چارا هف را دنیرن همو سرحاتین مزگینی هنگه هی زلال دیروکا عیسی مسیح دیل بر جامون demek دیسا دو وکیلنم جه هر چار مزگینیان یعنی مزگینیان لگورا متا یا مارکوس لوقا و یوحنا تدشت اندان نبیه لب تن اوه که هفراتی خاندنه سری دوره دو هف دانیه بوناوی یکی ما پیش دهل دایه جم مزگینیا که یوحنا نویسی جسری یکی رجریزا یکی حتی پینجان از او را بخونم عیسی مسیح هینی حتی هاته هی دست بگی دا خبر هبو خبر تاوی خوده بو او خبر بخواه خوده بو او دست بگی دا خوده را بو هر هین بوی چه بون او بیوی تو هین نبو چکو بو او جین بو او جین رونا مروان بو رونایی تارستانی دا شوق ده او تارستانی لوی نکار بیه demek اف گوتن بونا عیسی مسیح بو که عیسی مسیح اوه هینه که جمع خوده بو او پیش دا خبر خوده یه امی شروع وکن اف چطه گوتنه خبر خوده demek بونا وی خبری دوی دست بگی ده بو او جمع خوده بو او خبر بخواه خوده بو demek چاخه ته گوتنه او خبر خوده بو ایدی فامداریه او بونا کسه کی ته گوتنه نه که بونا خبرین صوتی یعنی پیوین صوتی کش زار مرفته
لی معنیا و فکری چیه؟ چما عیسی مسیح حساب دبه خبر خوده حساب دبه خبر خوده چمکی اون زانن چاخه امتخازن ند مره میخواه یا نه حسکر نخواه یا نه حسکر نخواه یا دشتگی دل خواه یه پیشبری خواه را بیجن ام بخبرین خواه بیجن خبر مجاله که یعنی پیف مجاله که او مجاله لاپی مزن ده ما ام فکر سر دلی خواه آشکره کن یکی را بیشن شپونوی یکی ایساتی حساب خبر خوده چمکی خوده یعنی خوده ارد ازمان خواهی ارد ازمین خدان ارد ازمین به عیسی مسیح به نور خواه هر سر خواه هر حسکرنا خواه هر قرار خواه کار خواه به دست عیسی مسیح کرد او آشکره کرد به عیسی مسیح حسکرنا خواه گود قرار خواه مرم خواه ند خواه همو به عیسی مسیح گود جبونوی که عیسی مسیح حساب به خبر خوده لی بخاشی چوا نویساره گود او خوده بود چونکه نور خوده بود دل خوده دا بود ناو دل خوده قطیا حتی دنیای هل امیل سرویه که بنرن نا از وارا بخونم دومای کم چونکه مگو لگورا وقت و دم امی بنرن باویه که را ایدی ام دخونن مزگینیا ملیاکت بونا جدبوینا یوحنای نخامدار دمگم بجین یوحنای نخامدار بری ایسا دست بکر شش ماه بری ایسا جا خوابو و بری ایسا کار خواه دست بکر و مزگینیا ایسا مسیح دست بید به جکار یوحنای نخامدار دا جبون او یکی سرحات یوحنا پیشیا وان گوتنان کهته که امی بونا ایسا مسیح بخونن ابجی جمزگینیا ایسا مسیح جی انجیله یعنی demek ez bixunum bona we ji mizgîna ku Luqa nivîsî ji serî yekê rêza 50 heta 25 lê em ê îsa herin hêb pêş da. مزگینیا ملیاکت بوناش دبوینا یوحنای نخامدار. چاق هیرودس پادشاه جوستان بو جبرک ابیا کاینک بو ناوی زکریا. جناوی جی اصل هارون بو. ناوی الیزابت. او هر دو جی لبر خدا راست بون. و ناو همو تمی و حقیا خدان دا بقصور دچون. زاروک نوان تنه بون. چمکی جه الیزابت زاروک ندبون و هر دوانش روژن خواه درباس کربون. آوا چاق زکریا لدورا برک خدا بر حضور خدا خدمتی کاهینتی دکر بقرار کاهینتی پاراوی کد که هر پرستخانه خدان و بخوره بشوتینه و دما شوتاندنا بخوره جماعت همو در و دعا دکرن. هنگی ملیاکت خدا ویوا کفش بو که آلی راست و رخ تخت بخور سکنی بو. گاوا زکریا او دید تاوی هف بو و ساو کشند. لی ملیاکت گوتوی. ندرسه زکریا دعای تا هاتا بیستنه. جنا تا الیزابت تا را کرکی بینه و ناوی داینی یوحنا. او در به معنی شابون و رقاصه و گلک و ببوینوی شابن. چمکی او لبر خدان یکی مزن به. شراب عراق و قد و نخواه و هزک ماکی دا براه پیروز و تجبه. و جلاوین اسرائیل و گلکان بر به خدان خاده وان وگرینه. او براه و قوات الیاس پیغمبر پیش خدان و هره. و دل باوان سر لاوین وان دا اون علمان بر به فهمداریا ین راست وگرنه. که جماعت که بونا خدان حاضر بکه. زکریا گوت ملیاکت.
از وی یکی چاو بزنبم از قاله میرم و جنا من جی ایدی روژن خواه درباز کریه. ملیاکت لی وگراند گوت از جبرائیلم کل بر حضور خواده دسکنم هاتم شاندنه که در خبر دم و وی مزگینیه بدم نهات لال بی و نکار بی خبر دی حتی روژا که افتشت بین سری چم کی تا باوریا خوا گوتن این من نه کوه وقت خدا بین سری حتی هنگ جماعت تیویا زکاریا بو و شاش دما که او پارستخانه دا درنگی دکت و چاخ او درکت دروا ایدی نکار بو وان را خبر دا وان فهم کر که پارستخانه دا دشت هاتین لبر جوان او اوی به نشان وان را خبر دا او لال ما و چاخ روژن خزمتیاوی خلاص بون چو ملاخا پیوان روژان را جناوی الیزابت دو حالی کفش بو و 5 مهان اوی افتشت فشارتی هشت او دگود وان روژان دا خودان بونا من چکر که سر حال من دا نهری و قرا من جناوا مهروان دا هلدانه demek mexand که چاوا نویسار بو لجم پیغمبران بری هاتنا ایسا خدان وی خلامه کی خواه بشینه به قوات و راه الیاس پیغمبر که او ره حاضر که پیشا ایسا با لی لور تشتاک عجمایی ندیسه هیه که چاخ باوریا خواه نه آنی زکریا گوتنا ملاکت نه آنی اوی خان هری نه که گوتنا خدان نهری خان نهری که از قلمه بیده کامن یا نجدامش یا روژن خود درباز کنه شبو نوی یکی جزا کشاند جزا اف بکته لال بی نکار بی خبر حتی که اف تشت بین سری یعنی نکته ها لال بی لی همه اف تشت هاد نسری زار زمان نده وی ویبن زکریا را حتی گوتنه demek وی باور نکر و جزاستان اسا جیبو جماعت دید که او نکاره خبر ده فهم کنن که تشت هاتی البرد جوان لی ام مرا درسه که ام جی نبه که نباوری دابن باوری خواه گوتنا خدا نینن او تشت جزا نشکه بی سری مجی لی اسا جیبو که جناوی حمله در کد بیرکاوی که رکی دا لی چت گو خدان قارمش نوا جماعت داخل دان چم کی هنگی وان آخر جهتا اسا بوی چاخ یک زاروک ندانی دگوتن بیزدرته اوا قار بو شبون او یکی گوت خدان بونم تشت مهزن کرد قارمش نوا جماعت داخل دانه نا از دومای که مشه رزا 26 ورا مزگینیا ملیاکت بوناش دبویینا ایسا نه ششان دا خوده ملیاکت جبرائیل شان ده باجاره که جلیل به ناو نصرت جم قیزه که بکر ناوی وی مریم یا که مروه که ناوی اوسف را نشان کری بو یک و جمالا داود بو ملیاکت وی و کفش بو و گود سلاو لطه قیزه که کرم لی بوی خدان تاوی ده او سر گودنا وی تاوی هف بو و فکری گلو اف چه سلاوه ملیاکت گود مریم نترسه چمکی جخوده دا بوناته کرم بو نها ده حالی بی و کرکی بینی و ناوی وی ایسا داینی اوه یکی مزن به و کره یه هری جورم بی گوتنه و خدان خوده تخت باوی وی داوت وی بده و اوه حتی حتی پادشاتی لسر مالا آقوب بکه و خلازیا پادشاتیا وی تنبه
مریم گوت ملیاکت او یکی چاو به چمکی از هی قیزم ملیاکت لی وگراند راه پیروز و تا هل ده بن حکم خواه و قواتا یه هری جور ویلتا بکسی لما او پیروز شی که جتا ببه اوی کره خوده به گوتنه وایا اومداتا الیزابت چی و مزنای خواده اوا مها ششانه کره کی دا حالیه یا که ببرده هاتا گوتنه چمکی لجم خود تتشتکی نبویین تنه هنگی مریم گوت از جاریا خدانم برا مینوی گوتنا تا بونامن ببه او ملیاکت جور چو demek em dinerin ku divê meha şeşe da yanî pey vê yekê re ku meliyaket Zekeriya ra xeber da îdî pîreka wî hemle yanî di halî bû îdî şeşmehê bû meha şeşan da meliyaket çû Meryemê ve kevşbiqî zeke bikir lê çi dibêje mervekî navê Yusuf ra ji nîşan kirî bû Meryemê ji pirsta ev tiştê çawa be lê wê ceza nekişan çimkî tiştê se nebibû lê firqiya Meryem û Zekeriya çi bû Zekeriya xulamê Xwedê bû kahîn bû û hema serhatiya İbrahîm jî yanî İbrahîm jî zanibû îzna wî tune bû di dilî bûye lê dîsa Xwedan yaxa kir Meryem jî nêrî ku ev çawa be got ez çavêje bêmêrim hela hê nîşankirî me qîzim got ev tiştê bi çabe kiryamet bêkirine rahê pîroz wê te hil de bin hukmê xwe û qewata yê jor wê se te bikesî û bin hukmê rahê pîroz da bi qewat bi kiryamet tu hemle derî Meryem tevî wan xeberên gotî razî bû demek em ê va bixwînin dûmayî kin ku dîsa pêxembertiyan da li cem kitêbên pêxemberan hatibû nivîsarê nava kitêban da hatibû nivîsarê pey wê yekê ra ku Meryem mê bihîst meliyaket ji cem çû nivîsare Meryem serîkî Elîzabetê dixe wan roja da Meryem rabû les çû aliyê ciyan bajarekî Cûhudayê ew kete mala Zekeriya û slav da Elîzabetê gava Elîzabetê slava Meryemê bihîst zarok zikê wê da lîst Elîzabet bi rahê pîroz ve tije bû û bi dengekî bilind kire gazî û got tu li nav kulfendan da bimbarekî berê zikê te jî bimbarek e ev çawa bû ku diya Xwedanê min ser min da hat gava dengê slava te gihîşte guhê min zikê min da zarokê ji şabûna lîst xwazî li wê kê baweriya xwe gotina Xwedan tîne ku çi wê re hatiye gotinê wê bê sêrî Meryemê got kesa min pesnê Xwedan dide û rahê min bi Xwedê rizgarkirê min şad be çimkî wî li ser milûkiya cariya xwe da nihêrî ji vir hada her nesil wê xaziya xwe li min bînin çimkî Xwedê zor bona min tiştên gelek mezin kirin navê wî pîroz e rehma wî qurne qurne li ser wan e yên ku ji wî ditirsin qewata destê xwe wî da kifşê û yên dilê xwe da kubar babax bela belayî kirin yên qewat ji kursên anîne xarê û yên milûk bilind kirin yên birçî bi tiştên qenc têr kirin û yên dewlemend destvala verrê kirin rema xwe anî bîra xwe alî xulamê xwe İsraîl kir
چاو وی کال باوین مرا بونا ابراهیم و زرتین وی گوت بو و سوز حتا هاته دابو و مریم وکه سه مهان جم الیزابت ما باشه وگریا مالا خوا. Demek medit ku Meryem ew çad ve pısman bûn omid bû û omida te Elizabeth çû serîkê omida xaxe. Gava Meryemê Slav da Yuhanayê nixamdar hela hîn ne nixamdar bû lê de zikmakê de keş bû ku navê wî yekî bibe Yuhana. Gava slava Meryemê gîşte guhê Elizabethê Yuhana zikê diya da lîst. û ji wê yekê fam kir Meryemê bibexşînin Elizabethê fam kir ku ev çi kerem e ev çi tiştekî baş e ku diya Xwedanê min ser min dihat. Wê ve eyan bû ku Meryem jî dihaliye û yê ku ji wê bibe ew Xwedan e. Xwedan e wek Xwedan hingê zanî çi zimanê me de heye xayî xebera xayî heye Xwedan çend xeberên din ji bona eşya hene lê demê hingê Xwedan tenê bona wî digotin yê kutî hebandinê yanî Xwedê ra. Her çê mayîn ew xayî bûn ne Xwedan bûn. Lê Xwedê him xayî ye him Xwedan e. Ji bona wê yekê got Xwedanê min heskîna miletê me gelek ca şaş bûye eşya ra ji dibên Xwedan, puta ra dibên Xwedan, hev ra dibên jin Xwedan lê bi rastî ew xayî ne ne Xwedan in. Xayî mala xwe ne xayî eşyayê xwe ne lê Xwedan tenê Xwedê ye. Bi vê yekê Elizabethê aşkere kir ku yê ji Meryemê bibe ew Xwedan e yanî yê hebandinê ye ji Xwedê ye. û dil da ber Meryemê ku baweriya xwe Xwedê bîne lê Meryemê bona Xwedê çi got? Ewî yên zor ji kursiyan anîne xwarê yên milûk bilind kirin bona xwe ji got Xwedê li ser milûkiya min da nihêrî. Ser milûkiya cariya xwe da nihêrî. Demek mêra ra tê gotinê xulam kulfeta ra yanî pîreka ra tê gotinê carî yên xizmetê dikin. Demek çawa kitêban da nivîstar bû Meryem haş ji van yeka hebû çimkî ew ji lawên İsraîlê bû heta tê gotinê ne ku tenê dergîstiyê wê ji mala Dawud bû lê ew bi xwe jî ji mala Dawud bû. û kitêb hatibû xandinê ber guhê wê sozê ku Xwedê İbrahîm ra da İshak ra İsraîl yanî Yaqûb ra başê Dawud ra hate dayînê li vir hate gotinê bi nava pêxembertiya Meryemê da ku Xwedê sozê xwe anî bîra xwe ew soz ku dabû İbrahîm dabû kal bavên İsraîliya ku wê ji mala Dawud rizgarkirek derkeve ku cemaata xwe aza bike. Demek gudarên delal em ê serhatiya yanî dîroka İsa Mesîh programa din da we ra dûmayî bikin û binerin çawa bû çawa qewmî yanî Yuhanayê nixamdar dinê ket İsa wan serhatiya em ê bixwînin programa din da. Xwedê we pîroz ke, Xwedê daha dirozger li we bike, ji we razî be, hûn ji dilê xwe bidine Xwedê, ber Xwedê milûk bin ku Xwedê bona we jî kiryametên xwe, kerema xwe bike. Cure curene keremên Xwedê. Xwedê tevî we be.